Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syedralun yang bahagia Bandung. Sehat gebili Allah. Awusi tabi sehat di sini gebili Allah. Alhamdulillah. Okey doa bapa tu bersehat-sehat Bandung. Sehat-sehat sabi tu berselamat iman berpanjang umur gebili Allah. Jadi yang boleh lun bahas kerana nalun kalon video si Imran Pasir. Getat angin lagi ase dua. Lagi ase hantip tulung lagu si Imran Pasirnya. Kagak petebi video. Kagak cok foto-foto lun. Foto lun pesapat peng tiling ni pegah. Abusi ikan ada kayak pesapat peng tiling. Anak kedupo draw ke Imran Pasir. Yang sini peng tiling lun pakai lun matnyan. Yang lun kolek nyan. 15 ton kahli lubung mualim. Mentong harga peng koin yang lun matnyan hai binatang palih. Baik kapukir dikah ke bah, kiban. Tak tega karanggung-ranggung ke bak kamita pesona, bak kamita viral ke hai binatang. Cerong dah bak ketebar dusta ke hai anu bajeng. Anu bajeng ia boh gayo. Kapegah gelun kaputuh hurat malay. Kapegah gelun menyuna kreh kawo wace. So teman yang na tulung kreh. Binatang wate kapegah haba menyuna tulung kreh ke kawo. Jika tulung pegah siat mata saruk. Pancuri kameng anu bajeng. Anu bajeng pancuri kameng Imran Pasir. Mata saruk pancuri kameng kah anu bajeng. Kah pancuri kameng ngona pawi. Barakon kah kecu kameng. Selama demi MOU kah dipakai. Yang berekon kah pancuri kameng hai binatang palih ngona pawi bak jalan putuh. Binjai Nisam. Yang ngona pa apawi ho pawi pu hana peng le ngon thewa kijang inova. Jak cu kameng bak jalan putuh. Dasar kah pancuri kameng kah Imran Pasir ada ketuduh lun berang kapu yang kah tuduh lun yang kah fitnah lun hai binatang ketung ismayang ka pesuci tubuh fiat kamat kitab suci Al-Quran. Kapegah lun pancuri je. Lambrut mak. Na kedupu likah lam Facebook lun. Mupluh draw urung lawung. Ituri lun hai binatang palih. Hana payah kayak ba dusta likah. Hana payah kayak pesona Ka'bah tebar pesona likah hai binatang palih. Kapegah lun di sini. Awak dipoh le tinggai sajan Cina. Dipoh le awak Pakistan kapegah. Kadirop di sini ulun. Macam-macam na dustakah hai binatang palih. Hai muran laknatillah. Anak bajeng. Ia boh bui. Ia kreh bajeng. Muran mata saruk. Lampap mak. Kah kujuk but lilun menyu ketim. Menyu ketim kujuk but lilun. Karena Allah lun bayu peng. Barukah hampun desya ngon masyarakat Aceh. Ngon bangsa Aceh. Kujuk but kah. Menyu ketim timbak si Malik Mahmud 100 juta. Menyo ketem timbak sim zakir manaf 50 juta lun bipeng. Nyolun pegau video sengaja khusus. Pu ketem. Kah jaitat salah ka Imran Pasir laknatillah. Anak bajeng. Kah jaitat salah. Minggu berusaha 3 minggu urung setot kah. Kah keplung. Kah keplung di kedai di luk temoy keplung bak kantor Kapolres. Hai anak bajeng. Muran mata saruk. Pakon kah keplung anak bajeng bak kantor Kapolres. 3 minggu yang kau likut sabuh motor urung jak setot kah. Baik kau kah hana urung jak tetot kah halu bajung. Nyokah buat kujuk menyo ketim timbak Malik Mahmud 100 juta menyo ketim timbak sim zakir manaf 50 juta. Menyohan ketim timbak berarti kah gohlam ampun desya bak bangsa Aceh. Muhan lon yu timbak kah 1 juta 200 sagai nyong kah hai Imran Pasir. Hana dekabo ku pegah ba. Kah hana ampun le desya kah Imran Pasir. Hana ampun desya kah ngon bangsa Aceh. Kapegah lon ku pu kafe bangsa Aceh ya lun pu kafe bangsa Aceh. Lagi-lagi kah hai binatang laknatillah. Kau wajib tak pu kafe. Karena kah hai binatang awak bila anjing-anjing dalam berhalanya ke kah hai anak bajung. Wajar-wajar saja lun pu kafe lagi kah. Hana lun pu kafe kaum muslimin dan musliman yang taat kepada Allah Imran Pasir. Yang lun pu kafe nyata-nyata contoh lagi kah hai anak bajung mata saruk. Pancuri kameng awak dipoh tahun 2017. Lumo diserah put boh. Le awak KPA jamun tahun 2017. Pakol lumo 2 boh kaserah walu papun.
Dan 2 boh truk kacok lemo likah anu bajing ngon tiraman pom. Nyo, kamu sumpah lihat menyokah kepegahana anu bajing ilun kaluh kamu sumpah. Bak kitab suci Al-Quran kaluh lun tuang sembayang kaluh lun pesuci dubuh. Yang tuduhankah lun kejitmat kitab suci Al-Quran. Nyo gelirankah kamat kitab suci Al-Quran anu bajing menyokah suci. Tapi berdengan karena Allah baik katuhnya. Lu katuh sembayang katuhnya lamboh ke anu bajing. Anu bajing mata serok. Baik kap sabar label kah ngol label lun anu bajing hai. Nah dengo. Sinu peng koi lun 15 ton kah lih lubu mualim mantau mayum peng koi lun. Pernah pulai aku pelemah ke anu bajing. Nyo hasil ram tuan ni cok dia video nyo kan. Nu share ke anu bajing yang dia. Pak nyo anu bajing. Hai muran mata sarok anu bajing. Yan anu bajing. Yan peng. Kona busi ja kolek peng bangai busi anu bajing palih. Peng busi anu bajing. Banyak pulelom nalom mitino anu bajing. Yan anu bajing. Nak muran mata sarok. Hah? Nak anu bajing. Yang Honda King kah han sini. Sini koilon dah. Yang Honda King kah pakai anu bajing sini koilon han aku pegah pemakaian lon anu bajing. Baik ka pakai dekah soke anu bajing mata sarok. Anu bajing kah Imran Pasai. Nyamban kah kenyataan panglima kah kam laknat tilah kah sesat di pegah bapi mantong kabila kah anu bajing. Nyo tugah kah kujo. 100 juta menyo ke tempoh Malik Mahmud. 100 juta menyo ke tem timbak Malik Mahmud dan 50 juta menyo ke tem timbak Mzakir Manaf. Kah ampun desa ngon masyarakat Aceh. Menyo hang ke tem berarti kuboh-boh kah kalinyo 1 juta 200 kuyu ba urang metung bau tak ke. Baik ke kah hana. Tapi kah han ku pubut ile Imran Pasai. Han ku pubut bah menang. Ku biarkan kah. Kah sanyo ku biarkan lilun Imran Pasai. Kah akan dipoh li bangsa Aceh yang diwo di Malaysia. Karena kakak peranu bajing bangsa Aceh 7 boh keturunan. Hah? Kapegah lon kabeh ku pekafe bangsa Aceh. Lon mengaku. Yang lon pekafe contoh-contoh lagi kah Imran Pasai laknat tilah anu bajing. Lagi kah yang lon pekafe. Hana lun pekafe umat Islam yang taat kepada Allah. Gohlom pernah lun pekafe umat Islam yang dong atuha. Yang perte kaum jahanam lagi kah Imran Pasai anu bajing. Pu handap kafe nek ke kedang awak diok li Belanda jamun anu bajing. Maka jino kabila pengkhianat likah ante pika ilat natilah anu bajing. Tarea haba ke ngona bu laut matang geti ba punyo ke. Mata-mata ke timang balik. Yang menyai geti lah bu laut ke kan. Ha? Yang mata saruk yang timang kelai balik anu bajing. Anu bajing mita peng th YouTube mita viral sebut nan nabusi. Kak pegah lon ku cua video kah lon ku cok foto kah berdasarkah hai anu bajing. Hai anu bajing Imran Pasai laknat tilah anu bajing ia boh kafe berdasarkan kah hai anu bajing. Kah yang sun kelon hai anu bajing kapos bak grup siasan saleh. Bak grup siasan saleh kah kayak mita nan hai anu bajing kayak mita viral. Ku sebut nan kah ku pegak video kah viral kino hai binatang han sotri mata saruk lagi kah anu bajing. Kapreh saboh masanya kah kujuk but. Kah kujuk but ke kah uronyo menyohana ketem timbak Malik Mahmud berarti atau sim Mzakir Manaf 1.200.000 berarti nyong kah naurung tung Imran Pasai laknat tilah. Kah awak dilindung. Awak kami terlindung bak Kapolres kah anu bajing. Kah awak kami terlindung bak bin anu bajing. Kah awak kami terlindung bak pengkhianat anu bajing. Kah kon gam Imran Pasai. Baik ke angke dro ke kah gam anu bajing. Nyo video nyo sengaja lun khusus ke kah taboh lun bertebit. Karena kamu raja lela kah anu bajing. Persona yang kaluh ketebar fitnah macam-macam telon toh bukti anu bajing nyo kapegah lun kagelaknat lom li Allah. Toh bukti jika pelemah dia. Jika pelemah dia anu bajing toh bukti lun kagelaknat li Allah. Ha? Kon tekabo kubak kubegah ha? Kon dusta kubak kubegah. Semakin jernih ia wajah lun. Semakin jernih ia wajah lun. Ku je pegah dro aku mentong. Mentong jernih ia wajah aku. Putih antek Yahudi yang benci kelon, yang putih pembela kezaliman pegah lun kagelaknat. Nyata gure ke bertubi-tubi kagelaknat. Nah sadar ke? Hah? Nah sadar? Hah? Nah sadar? Limong boh. Lun mohon doa buat Allah. Hana dekabo lun pegah. Hah? Hana dekabo. Kenyataan kepada li Allah. Pelau. Hah? Pelau lun pegah.
Purte kaum jahannam purte Islam munafik yang doa mohon doa kelun. Pajan kekabulkan oleh Allah. Pusuci tubuh le, pusuci nawai tu le. Itikut ile boleh, hai binatang palih. Baik wate ta pegah mak. Nyoi meram pasen bajing. Nyobut kau kunyuk kekah. 100 juta oleh Malik Mahmud. 50 juta mendakir manaf. Menyohan katim berarti 1 juta 200. Nyawang kah melayang sagai. Menyo tetim. Hana trip. Nyawang kah na urung jatung nyawang kah. Imran pase. Kon hana. Ada kamita lindung bak Kapolres bak berangkas sojut. Hana pu kajak mita lindung. Bang hana pu kaya melindung. Bangsa Aceh ditetot kah. Ditetot kah Imran pase baik kapike di kah kiban. Buka jit menyomenan sedalam tuahnya necok video ti adnya. Kirim ke timuran mata seruk ke anu bajingnya. Ci anu bajing de. Anu bajing de gaduh mudah bawa pea nya Honda King bro nya tapo nam gentong tau. Hanam gentong nya Honda King bro nya. Mandi pegah ka busi awak kolek peng hana katupu ma ke pakiban pemakaian na busi di sini anu bajing. Hana katupu do ke. Draw ke tang katupu sawa busi kapake kah sokah binatang. Alah agam mata seru hai. Baik le ke kerja bawa pea baik le kalih lu bawa pea hai mata seru hai anak bajing. Nyamban ka kedaliman ka tembila mentong. Berarti kah anak bajing ia boh bui kah. Anak kafe sang nek ke bijeh kafe. Nek ke dasar di ok le Belanda je mung thang. Mahan naik ok di ok ma ke le Prabowo. Awai. Patut ke terasa ke pekong pindah hai anak bajing. Nah di ok ma ke sam kon ma ke di ok hai muran mata seru. Nek ke di ok gedang awai le Belanda. Maka aku tak tegak ke pekong. Pengkhianat yang ada dalam nanggro ke pekong likah hai anak bajing. Ikah pun nak keuntungan ke anak bajing. Kami tak ke aduh ke let bendahara yang siraman pong yang pancuri lumon kah. Gaduh ke let barakon nasi sonan barakon awak lu temui bendahara nyu kamu gantung siraman pong minum. Gaduh let nyan mita ku pipre ke anak bajing. Ka kirim nombor akon peng ke no lun. Ka kirim nombor akon peng ke no balon nak pertamong peng ke anak bajing tapi dengan syarat berketung di Malik Mahmud ataupun Tim Zakir Manaf. Yang dua draw antek nyan kaji wajib pabeh menyohan ka pabeh berarti wajib pabeh kah. Muran mata seru. Kayu wolon bayu wolong menyonat tulung kreh. Tho apa ni manusia yang nak tulung kreh. Muka ka pegah haba rabu ke gampung obui. Kapiep lam thabe ke. Thabe dekat ha kapiep ke anu bajing. Anu bajing 7 boh keturunan ke thang anu bajing kah Imran pase. 7 boh keturunan kah thang anu bajing menyota cek kenang pane bijeh kah. Kaya pusaban bijeh kah bijeh ke ya. Bijeh ke musau. Bijeh kah na telo musau. Bahkan mbak video kah kamu aku keturunan nek ke gayo. Oh kawajar. Kawajar ia lebung ia boh bui. Kawajar. Nyoma hanakon ke gayo mandum. Menyo gayo yang betul-betul tulen gayo nyan betul-betul. Betul-betul asli Aceh. Nyu tulen gayo lagi si Imran. Pu gayo le lap mah. Kadang nek di Batak, kadang nek, kadang Jawa. Tinggal tegai di Aceh. Ya pejuang roh dengan bangsa Aceh. Alah, yang muran mata seru. Kah hana roh dalam gam. Hana roh bangkah yang naruh dalam gam. Nyan bangkah pi meninggal wate di grup lamon pu. Londo pu mendum hai muran mata seru. Pancuri kameng. Karop urung rob tabe. Kacu kameng masyarakat. Onnya karop awak pin tabe lam. Awak pim tabe kacok kekah peng kacok kekah anu bajing tabe kepim nyamban nawai buat ke kon hana ku pu ke anu bajing mata tharu geloh ia boh bui mama ke thang awak di ok li Prabowo jamun thang na di ok ma ke muri wajah kah merangat na mehi that thong sebrono menan urung hi that jumoh kah meran nyan mata ke pekon nan mata tharu pakon mata seru ke pu di poh ton 2017 lewat lu papun pu di poh ton 13 nyan mata kah seru kenong poh kah yan baik kak pegah mama ke hanu bajing ia boh bui bukan je menyomenan jeda bah nyon ni jo tiap video ke anu bajing de yan nan yang anu bajing nyan kikah na bu le nyo you like you subscribe yang kenyambut guys. Menyohan sepeng ke hanu bajing ke pegah pakai hemuran mata seru. Nak ku kirim peng becut
Ke ma ke nek ke menyonek ke kamate nek ke kaku huruk balik. Kaku huruk kabi kablo pempempes ke nek ke. Baik gaduh ka pajuh dah rum hanu bajeung hai. Gaduh ka puo darah gapah ke inong ke anu ke hanu bajeung hai. Anu bui pali. Buka je menang. Terima kasih. Assalamualaikum cedera.